Ka sarkar jela ke singin kong la benar ban penjari da ke curfew hasilin te jong upot sam hari Bangladesh kapan stang ladu ke pon riu beje janmit hadu ke pon riu beje menstep man la ke singi tat hadu ba ke jinglong jingman jong gari Bangladesh kala syong suk syong sain. Halor kenena keliang uba Preston tensong berdairu sembut menteri rang ba ke jela ulaong ba ke jing penteri kami kena curfew kantang haka aspa meter hapo upot usam jong gari India nadu ke zero line. Kapot jangmit kumasan beji sansteng ngalakot ia ka meeting ka bakarki hadin bangyo i ya ka jingjia hangte ya po Bangladesh hakaba ka Prime Minister jongka ri Bangladesh kala resign no bat ki kenrum ki kenram lu kidang ni kidang buat ting la shim ya karai na ka benta banyada ya kari India banyada ya ka celah ibrokoi la shim ya karai bang nadu mentakabit ngin pentrekam ya ka curfew kabangin stang nadu kapor riu beji menbit hadu riu beji menstep man kasni tat hadu bangin da pentip da komoi pam te ha kabede bat kene nga kerpan ikinong song snong hakini di border area kam tam ki bayak tungku bat kani ka curfew namar kani ka curfew kaba ngini impose kaba trekam kolong be nadu zero line kaba ngiju ong ka international border ars pak mita siapo jong kari India lane ars pak mita na katei ka international border international boundary siapo kajela mikla ajuni tina ka daw nga perpat pekinong song kini prelang bat kastorkan namang ba ngimpa banyo i ya kinu kijingji ya kibas ngosi hadin banglayo i ya ka kedrum kedram kapacur hangte hapo kari Bangladesh.